Koilamati hawar pinkhat intiarong midu lindu amei pamanpon. Simulati LP School along Boro Bibari Joint Annual Conference Arnisia Parman Mai Kapadupon. APHLC atum re-election du thuji aputha klardak pen nang pachini vek thapusi ASDC Daniel Teron pet ninjipon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardom bajirlo gardom non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjuik tha birtang tonpen. Lakhain ko raphoni lip MEC constituency ke parlo Koilamati hawar pinkhat intiarong kachukim ningkan pharo isi dotanglo. Rong isi rubisi ke claim kedam nang jipen chenglok kachirung kachereka puthak mai ingni ponbom asonak thaksi kedam thang arkoni phai kretrok siarni pinkhat intiarong amikaratum mendu lindu amai ingni pon. Rong asar long king tipen mai cepehem pupongsi mai pangcengpon. Laswa mai long supin suatum arnisia long kacongdat anam sikap haru gethom lapen suarlu suatum sikap haru hini pusi ceparai pon lo. Lasongsi rong isi rubisi kacirung kacerek pen cenglok kisung ke boyahut kacerap kacetu nang jiaput hakta cingki cingwai pongsi laswa mai misen pen pacun pon lo. Lapen non ke iprang Arni cinthong asar amen pen marong asar along nili kwan sai chirap dul thakji mala bangke kwan make bori aji teng nili bori ponto bon seta nili ta owe ki milang ya ta ki do karilang lasong bom pen ke thek the kere re ka chidi ni do an seta ke klem ke dam ninge tuman seta nili pen arta kong atum akisar atum lapen non hong asar chobom alang ni ke nili onglo nili hopo aron lo base alang ni tumong pen bidi sore ke long ponjia phamsi nili samet rang itu phan chunuri pon lo athe rang itu makerap rang itu maketu rang itu hirjumi pensi rong phan kopi klem pon thek ponjima la bangke alang itu hirjumi pensi ni pan ma klem pon jita klem pon thek ko kosi lili ninga klong alam bangke lang tum phan bidi Ar koni phai kretrok sia da por phai thok sia por pen mai pangching pongsi arnigang sam por phai pho an Bodo Annual Conference parupon lo labang so jai megalong mai ke chephem pupon Gopal Dalmari ahin pensi mai charipon lo Bangso Mayalong Bibari Joint Annual Conference Patuponalong Troxy Organization BAC ABSU BSS KS ABWWF DUBHA ABEF DUBAA Atum Chingrumpet Pen Poloni Simualati LP School along Arnisia Parman May Paduponlo Bangso Mayalong Mai Charipon Gopal Dalmari Chopha Aluhi EM Billy Mohon Khaglari Bodo Frontal Organization Bibari Regional Committee Lapen Ongdung Manpeng Gido Aluhi tu Chetongnosi Noni Prang Kusongsi Jingthur Lapen ki claim gedam nang jima Misen pen Bangsu Amelong Chethan Chimumpon Puluni pen Sarhon inti Karbilong Ria Birta Bibari Anchalik Committee EPSU লগতে আমাৰ যিসকল সংগঠন আছে গাঁওবুঢ়া সংগঠন আছে আইনসভা আছে মহিলা সমিতি আছে সকলোবিলাক মিলি আজি বছৰেকীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে এই বছৰেকীয়া অধিৱেশনৰ আজি এই মুহূৰ্তত যুটীয়া অধিৱেশনটো হৈ আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত তেওঁলোকে ডেলিগেট বহিব কছাৰী সমাজৰ ডেলিগেট বহিব সাহিত্য সভাৰ ডেলিগেট সকলো একেলগে বহি এই অঞ্চলটোৰ যিখিনি সমস্যা এই সমস্যাখিনি একগোট কৰি জিলা পৰ্যায়ত লৈ যাব এইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰস্তাৱবিলাক লৈ গৈ জিলাৰ লগত আলোচনা কৰি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ এটা মানে চিন্তা চৰ্চা এইখিনি ধন্যবাদ জনাম আমাৰ বিবাৰী আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি তেওঁলোকে আহি অনুৰোধ কৰিলে যে এই যুটীয়া অধিৱেশনত যেনেকৈ মানে মিটিং কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে মই মিটিঙত মানে আজি আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ তাৰ কাৰণে মই তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাম Kedamtang arkoni phai kretrok siarni ASDC atumpen dipu amethang sahemalong pherangkia maikangni Karbianglong district hini lapen di Mahasau la kethom district ke tribal land pu APHL siamai pu IS retire je ai katharpen kaningja puthak kichok chipik lo pupen chenglok ason kaprek alam thipen APHL siamai pu IS retire je ai kathar
aphan ASDC Daniel Teron pen lam arbokpot. District kila gipe. Konada kosong si kamat halo. Sik sidelo lo masih tok anglo dari paragraf 2 kilo yo karbiang long district. Teko pusi kila ko lagi. Am constitutional lagi. Masih lahai lagi map apologize cuma kami presiden. Lahai sendiri itu teman pinikar cuma tu. Kedamtang MEC kilikahot APHLC atum kerem dundet pen ciklojon trokampong re-election padu thuji pusi APHLC radatuma panthan pachini ponlo. Laso putha Guwahati High Court along anta lambali etlu pusi radatuma panthan pachini lo. Bonda pinyar nianta laso re-election padu thek thedet ke kupia porlo. Lasi APHLC amai pu IAS retire je ai kathar pen lamboy nang pivek nang ji. Jongsi lamboy nang pihai hedet polote nang kipherelo pusi ASDC Daniel Teron pen la so phirang kya mayalong ning jepo. Organize halang so ari jang pinian dia dengan kelanggaran. Kumano itu dia lah. Pinang tu menang dulu nang jurnalis tu teh. Ram tu nambah di fuel itu organize langsung lo riba. Aja ding ding. Nonanda ari jang kan lah. Nan dalam so poisa kedan. Power long line ko pen corruption itu kita tidak pancing PSLC itu. Lain apa? Kedang tang dengan po, dengan drop lo penengan ke. Yes siapan lock asal salah tu ipong tak BJP Kongres selesai. Tumi bini ke soal pancing lah. Non kita akan sudah tembak. Kedang tang dengan drop ke lah yes siapan lock selesai. Lasi alam tu target apa ke 6 ka pangtang kita kali re-election ka kali autonomous state ka kali alam tu mana anarki ke selam karya lo lasi bang akim make claim akam ke lah criticize itu political vandalism bang flyover wajib kita nang net ko bang sailing school wajib kita nang net ko hak opinion development claim kita nang net ko pilo ke nahi gande PSLC tu me what do they want actually. Lasi, lahai sini itu PSLC pan question karjugang tu. You have to clarify, not necessarily to ACC, Congress or BJP, but at least you clarify to your own people at PSLC because you have promised to conduct election within a period of 6 months. But where has that election gone? Not sedang dulu lah, sorry re-election. Lapan karbiang ansar ini. Jangan itu kita lagi fikir, nangap kiri. Bisalah malah re-election apa kata, alang li, nang atas sarang pimpinan mana, apa nak lebih lama, jadi alang, pipe. Setelah lagi dua bangke, ye, council re-election tu within a period of 6 months, non ke council lah term segi itu kondisikan posisi. Komat tu re-election tu, latung di dua bangke, high court long ke case pidana lo, nama nek order. Opisin nanda lah soba re-election dalam high court long waktu report sudah tu ada. Kumat sikit kang lah pak. BJP ada sikang cek mah. Macam dong di sikang cek mah, Bikram masih sikang cek mah. ACC ada sikang cek mah. Kumat sikang cek. Kopia posisi APSLC atung council re-election dah putar. High court case piat lo boleh cipar sudah high ada. Why? Rapat thana ini, nilai tu mana nak kan kita cok. ACC tu ban Kongres tu ban BJP tu ban kita kan kita cok. Setelah kom APSLC tu ban kita ansar cipti है. Ni tu re-election patut kita tu bukan ni no. Kali pun te High Court ni tu cingkang lo pusat thano. Poisa cuan dia nama si High Court lo ni tu re-election nak kes bang pas sudah kita tu pusat thano. Poisa beda. Pinya birta lansi kang ton lo kardom.